Yes, Mr. Zulu, njengoba usho ukuthi bebakhona abantu labenza bakhona la sibhedlela nakwenteka nomonakalo. Ngamthola yini umuntu nona nawubuda bathini abantu ababona. Bathi nabantu bangaphandle yini kwangenteka kube nomkhwa bakhona ukusebenza khona la sibhedlela. Ngisasuka ngebhadi lembili bekakhona Dr. Okongo. Dr. Okongo wahamba kwele ekhaya yes. Manje nasesafuka manje silive silahlekile. Nasi lesinkampani silahlekile. Uyayibona le. Manje angadi ke ukuthi kwamele ukuthi abuye sive information lanayo yena ngalokho kwenteka. Ngicabanga ukuthi singamhlanganisa kanjani unike inombolo yakhe ngimfonele abuye bheka. Ngicabanga ngicazela nawashiya inombolo yakho la ngathi Mr. Shibani yeni bese sengiyakhona mina ukuthi nase ngitholile inombolo yakhe bese sengiyakushaya sengiyakunika mina sesikhonile ukuxhumana naye kuyadzingeka kakhulu siyamfuna sesibikwalo lecala leli so ngicela thatha le ushare inombolo yami wena uvela abantu sikwacela amaphoyisa indzawo atifika noma ngiphoyisa asaba ngicela ungisinze lapho ke ngakuye lapho kakhulu lamalanga noma kanjani sikakhulu ngihlale ngakushaya sabonga masibona mina ngithi phela mina njalo ngithatha kubalele emalanga ngoba phela bowungekho wena kude lokuxoshako njengoba waqashwa ngini ngini mina ngathi uthi lovele mina ngimangala ukuthi lo mathawuzeni lo tiphe amaholiday mina ngivukile waku ngiyahlanya nje mina ngilokhu emsebenzini yena ulele ngimakhulubazi awukwazi la ukuthi mina ngisaspendile mina nje ngikubona ukuthi holiday kuyi holiday yini ngizotha ngichaza ukuthi le holiday unikwe ngibani wena kude umuntu lokuxoshako lana ngaphandle kwalelo kucashile lokungemi uyangivakami kokuthi nixoshana nanabo bhululu bakhangeni mina ngifuna ukubona ula emsebenzini kuze kusho mina ukuthi uxoshile siyavana kambi hayi ngisho ukuthi indawo enta kanjani awubhizi nje wena ofele mina ngene noma ngingaze ngixoshane nganisense nento nenicazelo fana komina nakuza ngifuna ukubona ula emsebenzini nangingakuxoshi nangekho lana ngibale emalanga ukuthi awukho amalanga mangakhi ngikhipha leyo mali ngoba mina ngase ngaxosha angase futhi ngasithi ungede emsebenzini holiday songasigase sabana yabona imali esimane sena bese half day yaphela uyandasena so wena nje ngifuna kuhlezi ukubona ula emsebenzini kwesithule kufunela kona nje wena ngifuna ukugathisa nangamabhini mabhini ulana for khona uyasebenza ula for ilviki uqashile nakashaya kona akakaqasha uyathi seyahlehla nakashaya kona ula ngemva ngifuna ukumbona phefumula umlakanini amantombi wathi ukuthi ufuna bebafuna lawa hayi mantongo manani ibhizinisi ngazwela ngithathe ngikhona ngifuna ukuyisa khona emabhola kuwe baflawa ushito kuphela awume ngemantongo mani uzobona amantongo mani uyaphi njalo mina ndosebenza siyakusebenzela vele sisebenza so siyagada ukuthi kuhamba kahle la store ngicatangana ngakini kwaze thina mina ngathi nalokuthula ngiyamangala uthula Mabuka nawo maflawa ukuthi akhona yini amantombi mani before ngisonga daka lokutshela ukuthi uphela manje yakhona hambani phela nanzi ngibone amantongo mani afuna hayi kude mabhizinesi siyabunga nje ngoba vele siyasebenza hayi abona ngeke vele Unengcina malanga nayo
fethi ngenza leyo unengcina malengayo yeba fethi ngenza leyo baba la fiti nalabagobela bathi ababoni lufa yamsamo ulengcina malengayo ulengcina malengayo bangisale nalena ngihamba ngifuna sifundi sami masibadlala ngami bangisale nalena ngihamba ngifuna sifundi sami Angisiyo sure akusiyo umuntu bekasenza xoxa ngezindzaba zamabhizinisi yena nje afika emsebenzini umsebenzi wakhe ajika ahamba akusiyo umuntu bekavama ukuthi axoxa but ke sengaba kule chubeka kulandzelela kungathi ke sesiyolandzelela kanjani yana ngalokuthi vele akasekho khona la eSwatini kuna sehlupha lo vele sigebe kulokhu ngiyavela sisi umuntu esandla ukucoba and futhi naseklasinike chapter ngesethiwa maybe sobalekile kulenye elinye yabo so ungakhanza uzime plans bese iphelele emoyeni but nje nathi sitawusa ngeke iphelele emoyeni na ubona sozona nje sobalekile kulenye umstana naseklasinike chapter khona kusesha umuntu osongekho la but bekathi thina njanyana sukathi umuntu khona kumshayela 11 lakhe bathi bashayela uhulumeni wale akukhulunywe naye bese sokuyachutshelwa ke nalendzaba ya bona bengaba khona nje bathi nje ukutaba thunyana but nasi sitawusa oh ngiyendeka lo ngwendeka but kutaba thunyana manje ke asengikude kokugcina nangu ke Ntombi osengimxolile vele ngimene ngikude uma nami ngifuna kwakhe kahle usichubeka kuyendeka yini ukuthi asembekise njengani akasekho level lakhe bangakhona nje bachubeke bachumane naye lapho ngoba bachubeke bambophe asembekise nje soke lelinye level akasekho level lakhe no ukhunyana sengaba kubambisana kwalelo live la lisibambise nathi ukuthi sikhona simbambe but nangabe vele bangakhona ukusibambisa singakhanzi bese sigcina sesiphelele emoyeni asingamapolice because nasekhaba likhuna sayangqula sisitaba nemali inflation adingeva kuhlungu ukuthi bangambambi ngoma phela nyalo sekutosoleka mina engala kanti akazi singuye le wena konke lethi into yedeka mina angikho nabo lokumvisa kuhlungu no ngiyaka-understand lokho bathi nje nathi nje emaphoyisa sawuzama konke lokhu semandleni nathi ukubambisa ngoba labanye phela ngeke sibone ngaso yena simaphoyisa lo muntu azi yena lolo sele ngento ekhola kwadini yabo ngangule sosele ngiyalutava okay ngiyeva lo hayi ke ngicela ngibongela kakhulu umnakethu ngicela ngiloshaya ngibonge kuye ukuthi hayi bese siyafika wena ndo hayi no nathi siyabonga but nasiyabonga usibambisa nje maphoyisa nami angiyethembisa ngibambisa konke nani kufunako ubuye entuma konke ngibambisa manje siyabonga siyathembisa sitawufaka imandla until size sifole lesikufunayo uyabona inkampani tokhona sibuye simeni ngale sithundisa lesibhedlela sitawukhona uyabo so basibona ngalolu dokotela ukuthi akasekho udokotela
like lo dokotela uyosebenza linye live noma kwenye ujikile sokuyele la hayi usithi like bheka laswatini kunakele uphelile sojikile ke wathi nathi sengawajika wahamba ngesihle noma kwenzayo wahamba ngesihle so ngiyalofuna ukuthi mina bathi bekunake lo le show sitas nathi bona ukuthi lona soyahamba uthatha igama la usethiwa bona le lona lobalekile ulona ke bagama bathi soyahamba base bathi ukuthi lona soyahamba so ngiyalo ngicala sengilahlelwa lokuye ngalo ngekubuka kwami yibo bona laba abasala nayo bathi yabo siyachaba ikiba usapho nawusikazi nje ukuthi ungaganga umuntu wangaphandle yabona yophumana nale mithi leyo ngoba ngala labantu balavela basina bathetha lapho bathengisela ama-pharmacy labanye bodokotela banabo nama-pharmacy hayi bona vele ungazi ungahamba ngiyingi because yathi kusiyabona lamafole nathi awusebenza bakula imali yehlisiwe ayimbozi bangaba naso utawujika njani nemithi ngalo banaloku ababuyele nabo nabatani nabo futhi bangathengisela so umuntu lona loganele enkoleni umuntu lokhona lakangwane namanje ukhona hayi noma kasomabhii so bathunywa la because kula lokuyusa la kumabhii ngibona kuyithenga le-equipment ngemali eshila kumabhii thatha le-equipment bona kade lokuthenga imali lezo so lokomfana lokunantonika le moto laba nako ukuthi maybe nako usukele kulabanye licala uyabona ukuthi ikhokhe bona ngoba ngabuda vele kungakutshela ukuthi but make sure ukuthi ngathi nje unakwadi so ngifuna ukuthi ukhulumise because yabona wena noma yabona singathiwa wena uyakutshela labantu asukelela ngabo balanzelele nawo ngeke badakutshela ukuthi naye singaphinde siyithola into badinga amaphikisana kodwana ngcine lenzaba iphuma njengana kulahleka kwekamera ivele hayi lapha bona kumele nasifika wena nawufika nahambe ufuna information emabhini nakufika emabhini ukuthi kubani abantu abathize ngabo nawufika sibathola siyabatshela sithi noma siyabatshela simabhini uvumile kuthi imikhumbi wayithatha ngineke amajaseli njani ngosovumile siyathi sabavuma siyayisela kumntu sesibhayisisa laba nomculo ophakama bona bathi naye lesinaye lapho process test ngethi nemabhini sovumile ngasasibalini ngasasendisi uzimphalo kwemalula nani leli nemphalo kwemalula silingise mabhini vale kanjalo sibali no hayi siyabathola hayi no sesiwe hayi kawu sesiwe ngoba livele yakhala lithenya lemithi lezi sentela kade abantu basifumene kanjani nabo ngwaphila basimona ayibona le athi njalo kumele sibahlakaniphe sibathi umculo ayikhululeka sibali bonke isikhathi sakho hayi nani ngiyabonga sibali hayi yawulunga sibali alright sibali bathi ngibophisa abantu balomango lokusho ukuthi mina njengoba ngisicashi kwangakafanele mina ngiyoreport abucala Sange sebaze bangisini. Uthuni lapho iboy kulo 2 years ngakugulile manje. Ngoba bafundisi abakhona ukuya le majwaleni balanze abantu. Ngakho ke wena unene ngiyacela ukuthi bonke labangivaka emhlabeni abakuthathe lokuthi ukuthula kukhona emhlabeni. Officially ngicela ukuthula. Lishonile amasokla amahle kasiphinde sinamukele sinivusele uhlelweni dibekele sive. We don't need kufa la Eswatini nje. Mako akasuse lento yakhe emakofini whatever. Yini wena mbukeli longakusho kuleni ndzaba lesikhulumisa lomuhla? Asebeme abantu ukuthi nabalwa temperature yabo bese bafuna ukudvunga emaswati tingqondo. Ayikho lento lesikhuluma ngayo lena ngeke yenteke methula ngoba Babukele Emakhaya, please tune in to your zone. Every weekdays from 5 p.m. to 6 p.m. on Channel ya Maswati, Sonke Skati. They change. Daily King, Funalo Cheese, Bible. If it's so dark, on the face of darling. In Tandoya, on the end of my darling.
igama lami ngiyigcina Mzebele aka Mfana Ngoyoyo. Ama-projects akho udrophile ama-project noma umbukele ekhaya akade i-project before the end of this year or maybe next year. Sibantwana abanyana abatshelwa ekhaya. Lento yokuthi ekhaya umntwana usamtshela ukuthi 26 yena so join le nto yabuma 26 kanje. Utamtshela njani umuntu kanjalo mkhaya? Kukahle yini ukuthi vele nina kusisebenzisukele labahamba kabuchi wagon G6 ngosiyami golf number 7 yabo nene Jennifer. Yes, Angel. Yeah, Angel, lo. Ini kani wena ngawo? Ibhizi mama. Ibhizi lenjani lehlale emadlebeni ngoba phela ubhizi ngetanga. Ngiyama Easter kubi. Hayi, lalela, mina ngivele ngifuna sikhulume nyalo ukuthi yeba lemva yokuphoka ubheka lena ayisebenzi. Ivele tasebenza nyalo straight. Sebenza ngendlela efanele. Ucasha nekucosha. Ngela manje uphume ku lalela phela ngicela ngivangani ngingala ngingakhuluma. Ucasha nekucosha phuma ku sisebenze la kube kuphela. Going forward nje ngibole ngiyibuka konje. Shothi wena yihlo nina nizangenza likhulume. Kude la tathita ngakho lo mfulu loyo phela iqiniso. Cha mina ngizima lo msimba wami ngifuna kusebenza nje. Yes. Siyaphila lapho. Usibangani sembuzo. Hawu nana sibanga siyaxoxa. Ukuxoxa manje nasicoka vese kodwa ngathi vese kuyaliwa. Ngathi ngiya. Sesiyajwayela ukuthi vele nje timoto ezihlathi gijima. Nje ukhona yabala ngiyapakisha lana. Sitokona sinisenza lapha nje kubi. Mina ngisekhonekisela ngapha manje. Ngathi sekhulu. No, ayisasijabule. No, kude ngiyavakala lokho baba kodwa besinganisitayile. Ngiyazanela besicela sitoleni mana sifuna inombolo yemphato wamakhoba. Ngabe ngifuna sisita ngayo. Ngifuna amakhopha. Sekunjekeni manje. Hayi lapho no ngimfihlo ngingibheka ngisimdadi ngiphathelene nayo. Imfihlo esingithina singafuna isibhadi tatweke. No, uphathelene nayo impilo yakho. So ngeke sizisidi. Kwendekeni uyagula sewuphethe ugula ingqondo unani? No, akaguli right. Sekuthi nje nani bezifuna inombolo besifuna ikufana nje manje ngoba nathi siyagcina isikwatana. So nayo ngiyasibhekana. So sibona siboshile ngala ungavumele ukuthi ungakhona ukukhuluma. Sokungawe wena sambe sinyasikanyazela nje sifuna inombolo yabantu amakhodi nasisitambu. Oh, mphathi hayi. Ya sibona inkinga mphathi njoba nani niphenya sesisakaza ngokusiphenya emabhukwini ukuthi sayithola yini. Uma nasi nje nangathoma wethu mphathi ngakhanze sime kanje. Utama nanomsindo wena uva konimsenza indlela etawo ukuthi njani njani. Ngiyabonga mina ngokuthi cha asisithi sidani sihla senibukisi nasiyithola sidani. Kwamanje kusethe lesandla. Hayi khona singabonga kakhulu. Siyathola nesithize nabe ngifona. Ngiyabonga ke ngoba singabonga. Ngingasitaweni kanjalo. Alisuka libe. Hayi sibongile. Wena khuluma neyihlo lenzaba yakho. Ngikhuluma naye. Lo muntu loyo kude la tasita bona because at the end of the day siyangweza ngakuva angisho at the end of the game lo lisi report yalo kwentakala bona nikhuluma nani ekhaya baba ngikusho angisho ngiyakutshela mina nyalo ndawuva ngani uphoka ungitshela kanti nami ngiyakutshela ngithi mina lo muntu loyo ukuthi amina ekugcine ngokuthi kwenzakalani ngiyo ngithi kuwe lo wathi na uthi akufanele ungena ungangeni nje kubo casha nekuxosha ukuyekela kube sebenze nake hayi ngiva kahle bathi ngithini umsimbo kuphela zamekubala zamekubala zo uconfuse nawe namakusebenza ngizama kusebenza ke nawe Babe Sipho. Hey, sivusele ndothema. Hayi siyavuka man. Hey, ukhona wena? Hey, ngenile nalamakhata lana, uyabona mosinki. Hayi. No. Ngaphetha man, impilo uyayibona ukuthi impilo yendaba. Eish, inkinga kuphela. Imanga inkinga phela letho. Uthini update ngakuwe? Phela mina lapha besangithi mina bese ngangizaniwe lapha seba bathi bendani yini into yabo le yokuhlalisa ekhaya. Suspend. Suspendile. Yeah. Oh. Nami bangisuspendile.
Uyayibona ke lento. Uyayibona ke lento. Soyithumba inkinga lento. Uyabona. Mina ibo lenyanisa kakhulu lapha esitolo lapha mina ngaba expose yonke lento lebayendako. Kusukela kulomphana lomkhulu. Bonke le management yabo lento lebayendako lapha. Uyayibona lento le. Nase baqala nje kutophethe ukususpend abasise emakhaya ngoba phela awubhali la hlele ekhaya. Ubhala ini hlele ekhaya. Le mali nje le alelanga lebe ngekho ngayo ngayithatha. Hey, cabanga. Ikubisele emuva. Ngibuyisele emuva mina le. Ish. Bathi ngathi too soon man. Ufuna kuba expose nje. Hayi vele ngifuna vele ngiba expose. Ngende njani? Wena ungenda njani nje? Ebona ngilenye inkinga le. Manje kungabi bese sekuhamba emakhotho nani. Yebo ngamathi nathi sihambile nathi emakhotho. Besigijimisa amaphoyisa la. Nalo nyalo suspendiwe basibonga. Uyabona asebayive nabo lento le. Uthi kuyini lento le yokugijimiswa amaphoyisa. Phethe kuteke emacala phela amaphoyisa anyanyisana amaphoyisa. Kude lo ngawadi nje uthi amaphoyisa atakansula nakathi awufika atokutshela indaba leyo ngatati. Atokusesha into lo ngatati. Bekunawe phela nabafika bakuthatha kabi la. Wathi bonela bona bazokufinyetelene lapho ne. Bese ngishiftile lapha. Usabe lapho. Uyabona bamkhumbula. Babetha labantu laba sesibavise nabo lento lebayile bangivise yona na. Nawu livile lento nawu bangivile phela. Hey Matima, nami kwaphinze kwafika la ubangitshela ukuthi ngime kancane emsebenzini. Wena watshelwa ngibani? Mina bangimise lapha esitolo phela ukuthi kwakhuluma mkhulu phela lo keep order but asangitsheni mina straight. Kwafika lo Angel Mathu. Asinje inzaba yami ngime lapha kunenkinga lapha mina ngingathembeki. Bengingamtsheli ngani mina ukuthi into lendeka so esitolo. Ngikhanza nami ngisengingena ngisakhona kwalokuchaza. Kuthi kwenekane esitolo phela sowuvele sowuyoyiswa ekhaya. Nemaphoyisa la involved vele sekuningi nje. You're the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yes, welcome back to the Age of Jive. Where have you been hiding out lately, honey? Bukela iRocket with Stan on channel yamaswati Songa Scats. It's a final countdown. Need you, oh God, don't. I got my first real six string. These beautiful things that I've got. Please stay. Hey, Tombe. Oh, sikusele baphasi bami. Hayi, sikhona man. Avakashelwa ngini namuhla. Phela thina nani siyasebenzisana. Simunye kulo. Hawu, ngingathi senidanga uthulana namuhla. Hawu na, lazithi ngalokho. Ngithemba ngihle nokuthulana nje umuntu angangibona kulunga nami. Kodwa wabona nje siyazibhemile. Ngike nafika kabi lana, enganiphika ukuthi ngini lapha. Because besimbi. Hawu benimbi lapha ngahlala lepo. Nathi kana uzimbi lo msebenzi. Lo msebenzi nje njalo vele udimanda kona usho usicinisa lesandla. Oh, hey kanani ngahlala nje ngahlala ekugala. Manje nawo Ntombeni nani ngisho njalo semaphoyisa kasebenzi. Nathi angangiyekela la ngwabhudzelela la uzawukude emaphoyisa. Hey, vele basonela laba bebe. Manje kumcohle senikhompyutha sakhona lamaphoyisa. Ya, ngicipha lobugebengu. Lobugebengu. Hayi ngiyaniva. Namhla ke awunganisitangani baphathi. Hey, Ntombeni lana manje sihamba ngenza bayingoma. Bayikhumbula msisaya safika ngenza bayingoma le makwakho.
inkomo leta yamalala ngamakwakho. Oh, leta inkomo ngiyakhumbula ntile ngenza bathi inkomo ngoba sachaza ukuthi makwakho leta inkomo leta watithola ngendlela lengekho emthethweni. Hamba bokulobolela lo mfana wakhe sicala. Manje ke nyalo sinesifisa kwathi ukuthi njengoba nawe lenza bekufaka ukuthi manje siwanguwe leti inkomo bacela wena ulichuba wena. Sikutholile ke ukuthi wena wawucelile. Manje ngeke asathi ukuthi nawo tilanga wawukhona yini. So nyalo sifuna liciniso lokuthi dabu yakhe le ngoba. Ngoba asathi lo sidabu yakhe. Bepha siyathi lo sitaya. Ngoba phela uyamathi makhophosi ngaka kwafuya mbo. Bonami ngathuka lokusibeka ngakafuya. Inkomo etinganje ngaselimasalamini sawengcono ditsengi kulomdzaka ngoba nami eciniswe nje lonke angathi lokusidabu yakhe. Nami nje ngathola lelicingo ngalelo la. Bathi phela kuzona like wena na khona la vela khona kwakwakho lo kwambona wena ngicabanga. Unengcina malangnayo yeba fethi ngenzaleyo. Unengcina malangnayo yeba fethi ngenzaleyo. Baba la fiti nalabagobela bathaba lufa yamsamo. Ulengcina malangnayo ulengcina malangnayo bangisale nalena ngihamba ngifuna sithundi sami asibadlala ngami bangisale nalena ngihamba ngifuna sithundi sami.